Tengahnya taksi taki bro pat ki kiloi pidai mang no. Te ngai thu hoken ong adena London. Taki bro ra kim jo la ngai nama kawira bu phong tam jan tam klik kumtiu phong separ kumtiu te kim la ngai ken bu ong dai thu. Bu dena shnoi. Ridus. Apa ame? Kubli pi baru kita berjumpa ini video nak kawai kepot kawai pan nget pi asyai pi klan pi dan kamer kepot bakhia hakini khniat benai beladam nglayo bani kram wi perlo jonga badan station bilat London badan hapdeng jing pule ba kumno u im lingba kani ka khlam covid-19 bad hakini video ka ngayo ban record kita jing ekran bad kawai ni longyeng khasi badan nang thi kiba la pediang yoni uparlok zonga banai ke jaka thia jaka dem hagiti ki benai kiba sham shitam kum ki khna puli hakiti ke jaka yaisha shipor yakani ke jing ekran hapling jonga badki ban peniru yepi namar bekini kila thlun ke keren khasi hoy namar beki keren rakhti nong thleu ti page yakani ke video hadu banakot pinyo ki jing hikai kumanga yo manga ki jing hikai ki banela ba ha kabai dai baka khtian ke thliet par ki jing sham jong ki parlok jong ha khti ke jaka ta baju nadu manu phi la dan jodo nga position ni hau benai September macam senam ha di mental ajam senam bakadan seni kan play kai nga puli ngadi ka puli ka masters kan fotografi di haju kaporo ki benai nga trairu haju kapor nga puli ru Dahi di aku tu ke pos pada yang snotan kan ke kis makin ke sapriang berhoi berthai di bo nalu ngastrai nalu benai match ba kasang ba sapriang sani kan tu benai ba jinjar tam namar ba kibriru kilaya kulmar di kilaya ya kebam kadiru menghidupkan kim dengin nakhamyo shu bam là lên lướt đấy tôi là lên lướt tìm bam đây là lướt là Nishu là lướt stu là Nishu nggak kadang train kalau kami ke dukan, kita Moss Bros, ketika dukan berdesut, di ngerang tray itu buat di isu snow kubur kamu tu kan bah kelasang sapiang sini setai di bun ki flat meat ki jongaru ki biasa lang ki kiru kilai mi kan kilai lik pasai yang di ngamor ngang ki lik pasai mo ang melim pada snow tan bahkan kenjur lu kata kan di nangya kisngi kumtahi ti hadian pada ba nganarit jauh kan nganarit tijing tiet nganarit rung support dukan dan Yesu jembam irum dan Yesu di ngalas nang ta kan ngala kedit bendri mangadi kala mangkibri kala ta kala kulmar kala maro mo ngamroi dang po ang patip ye kay mo bagaja kata dija daja kumta pada ngayo ban kontak kan ngayo kontak komtina bapita di ngasayo ban sahi jungki kan rete tu ko ngam tip ganja yu yang aru kan ngawar di sebadan marwele pila ba sutu ka kanu ga jingya kamtam le mentalong nga yu play ba ngadan haying dan ta ka thangni haying ndai ngapakhat ikiwi ki student rumo ki ba wan police ni gari kin le komnu kin bang komnu kin yo jingrap nang nu kata ka ba jingkli ba kham khraw kan long yaki long ngasos ni sisa kan ngam sa yu play kata ka we kan yang keciknya juga yang ki paro wat ka embassy ru ka Arab shani ka UK Indian embassy ka bang UK kiru ki Arab kita ai ki contact number ki students ki ba long standard ki ba melakan ba myo kot dan ni kamtam ni ki ba hap tray mo bang ki buni ki student ki ban shani ki tray di ba pli kum hatu por le fi plaban suthu ba buni ki dukani ki lakhan di ba pli kiru de kim yo baik how kin de kumnu kin em kumnu di kata kalian ru ka embassy ru kala Arab sibon kan ki tambah kau kaju ka por pada da ka Arab makanaru sutu i ka jinge ka don bi yang ta kan yang ka bepli lo mo aba sa moroi si ta sutu i mo ka jinge ki bubun hi ki pawan kan
Dulu bawan seni hi ngala set lupa ka fund ki kanu ngan pelut entau benar ni next month sudah jaka ike ru long ngala debu lupa kan por tray ru ni banga tray long na pelut na tu pisang tu hi like bam ni kita tamalong na pelang kan ngabu nomor just in case long nilon ka jingjai long kumnu ru ti tambah tu ke poru like kena hi ngin le kumnu ti kiyang man kabha bangon phai shwa nomor ka university ru ka sha kan kalai lat be ki international student ki man phai bikin resume dia ru ti tambalong hatu ka poru ngajing kulmar kalau hapo airport hi ti tiket ru kemunin yo ti kebenjar ha ti hadian padi ngap perkhat mau kabha ba sa shwa sepi hadian mau dalam bangon phai ti hadian padi ngam ta kai ngam dan na ti ngasu aban phone na kan do bang apoy siya niya nay ti dan wi parlog i yathu yang aba kadon gani ka jelang kasi mo basa siya niya di por Christmas kata di nga pede long marbanga takan nga stand-up hi yung jelang gini kita la kamtam niya kundu ka kibri bodi snam na jom te kadu ka jing comment ya mo di ngale kata ka jelang gari ka si Christmas di nga kundu ya bun ki kasi kanta di nang takan nga se kundu i komtina Simon di Kristu Porti imdan na badan pulis wia si kami kendui di kendui bakter di yo banyak keren berki yo banyak exchange number kunta di gila na yung jong Simon ti kiyong kan yang badu dan kami di keluar banyak rap ki kan di ngasta kata kami kalian kan marlom ka kadon kata ka kum kata ka jinglong ju khasi kan ka kumangi long kan gilong keluar kan banyak rap iwe di ngaso komen ya kata kan bagila banyak rap jangan di rumah taruh ngasuk aingu siya boleh dong dan ketian syukurnya kata te. Ta. Setelah di tok kendiat kini arngot kila sisyam nunduk mana ngalai kendiat sepang jungkiru di Simon Chris di nakaliang jongi ki badan seni ini ide teng iji laban syong no i mensim jing sungu ta jong pi ba kumta wan happening jong kita ki boro khot PI kita kemensi me kakti jong kajing yarap kanya bata jong ijo nomor ngasuthu babun ki perlok ki jongi ki ba mong ya tanga kari ki jong pi don tinre ngange ya ki wi ki jakaru la ka benong ki jaka ki kham jengai ru na ka jaka pi don ngai ki kenu ki jinge babun ba te bat kalong kajing gerku ke bakhraw ba benong ban don kum ka yeng jong pi Simon Chris ana tai ba ti tai pai me jong pi kum ju mo te khendia to nge ngan pai su pi bat khendia di me jong pi pa jong pi di na kanu jaka email ina nanang Cleo sha no Cleo sha West Khasi Hills ta ipa idena nanang drum ipa na sinong jurong email na nong Cleo hai ngadaskap ikhtian jong pi ngasngo be kum bakal dei ikhtian jong isathe ikhtian nong Cleo imat bi kan nong Cleo pia pana bhan nei dakran ikhtian nong Cleo ta yan ya trim bha pana bha Long ting sort kan thlon atau subuh menta dadi bi kendu iki bru nong thlul ne bi kendu iki bru jaj bru ladai pi sngo kum no fikran deketin chnong ladai sarong bha nomor bola tip ta kum no de le chabarong ka ketin chnong la kliat ta la khamnang ketin kinong weekend ta taken takada bu sarong bu bola nang la ulang bru la ken hat until la ngakwa ben ignore bal ka culture la ang ngakwa ben adopt the way culture wrong until ta long pimlat ben ignore ka origins la ang pimlat ta ka origins kala long la make you point la snai point long kaptel ta ta kin long yi long cash noi la kren kten parang ta yi la amlen ta tambah long kadang kajing snowbu i cash no tambah long kadang long snow long origins desha India shalom tak ni balkan ang population India mak ma pilih tang shalom yang ketakin boleh pick up Malaysia Goa Mumbai shalashna
sama ka yung laang ka desha nang flu. Chris Simon. Shubo menta PN umut aya yaka chenong ladah noi pimut PN umut benwan sa hana ne pin settle be hatu London na. Ya kata te ya bumenta te ka ya benong iman long gede ja long nga perkat kena question la puai hakli jonga mak te long shnoi la yi la hat la san shnoi te la mlen ka jinglen shnoi Kedai. te ba belong kwa ben tre te shnoi ka pisa la hat compared to India te long pi kwa ben kena ka bon more opportunity shnoi London ben sha in India te takin long yi la takin long ngala mlen ka ngala mlen ka system shnoi te long la long Cicar. Kami hapin na kung sa salong na ipitid himantaro niya kerdukam di kung berkali Chris Simon bala pulis ni gibala tamu lahir asan di pulis di kan kami ki kan tarui ngalai mencoba itu suah kendet ngal mencoba bodang red dang bit mo kunta te long habo kawero ngadang it nang baong situ te ngadon jingmut jing perkat bu dala he ngan man sisnong ngan chong du situ ngan nya taksi situ sasa cha dang red dang perkat kuntu sup te habo minta tela he la snutu bu ya dale kunta te kami hap Dia tak tahu, dah wasallam, banyak taksi ben kursi benar. Banyak taksi steo. Bonsen kibro kilo ipide nang na nomor bo kawai kimju oi ta yanga kim itu. Te Atau kamu dia dawan nana pisahnya taksi. Ha, taksi. Sunyak kaki taksi jeng me kim tu. Su nomor bo bundan ai ta ban dia. Tengahnya taksi ta kibro 4 kilo ipide nang na. Te ngai thu hoken ong adena London te kibru kim jo la nge nama kawera bu phong tam jan tam klik kumte phong separ kumte te kim la nge ken bu ong dai thu bu dena shnoi te te ya kata ka jingkloi tangala la ya sngo bonsen fide nang ma bu kim ju itu ma bu kawera ong bu dang nya kali dang nya taksi te bat ka phong tam kli bat ka phong separi ai te don perlok chnoi bu phonyanga ong te perbudang nya tengah simpon ken tengah nomor bude nang noi tengah kram beda parang mo mas kram na parang oi sedin ki bru kila pet ngo ong no ga taksi snora trim haban kram parang makwa ka aksen ra tik te te kunta hadin kin si kisa kaloi pidan nang no pikash noi na kastel kunta Kamu nunta dari bikitim belum ada mungkin ai ekstra baik kali tadi. Tidak ke sesuatu Simon kita itu kenapa? Minta dahin lenoi cakman karena keketin keteli ka bifai nang kan karena culture bifai en berpoi kayak kapelan ini kayak tum pasmen dayat da song snora na dayat ho yana ya ki konta hab hikai bet hab yalam bet snong ki kon bunsian ngindawan nasional ngindawan sesor ngidon bet yakani ka mensim bandong ban bas mulai ran ban keren ikhtian lejong isule ran ban keren tin snong nomor bengila sngo kumda kan ngisngo le ran berkadi ikhtian nong kendong kan
ti kajing sya wat mangaruh kendiat lang su ya sama pihang ni paitip ya Simon Chris wat ngi bro ya di chenong la nong klau ya di chenong nong klau tapi long la kha la he la san bi hano sor tengah ngadang sedang keren chenong adalah chong kelas 10 kemudian adalah hatsan kan rusnem sedang keren chenong ka terbilong yang ada ka khamsuk namar ngatip ka yakin sora ngatip long ngasngen ngasabi hanoi long ka khamsuk ti mangan keren kada kaynya paisi ada bi en be hatewang long tip keren yakin chinong tengah so kadi ka challenge ba long kadi ka message ba ti yaki bru hanoi gan yaki perlok yaki kon khasoi barok bian la laki penar laki ki boy lagi ki war lagi dei bia bro kamu lagi ki anak no ka bro ngasong kadai khubor ba la kaliang boy la kana video te kaya ka VPN ka message la bentai ki youth kina ki kena samla hi kan VPN menta VPN sabari kila binen sabar kejela kila binen sabar chnong te pila benda aktin parang ni aktin chenong na kana robri dia yeah, I think don't ever forget your origin, don't ever forget where you come from, because the moment you forget, you're not you anymore, you're a totally different person. And then, you know, your origins, where you've come from, exactly, if you go from a village to Shillong and then suddenly you change your language, not only is it really shameful, but you know, you've lost the connection between what's home and what's your new home, and probably in Shillong. So don't ever forget where you've come from, your roots, your origins, because that's what makes you you. That's my message, I say. Yeah, no matter what, like where you are or what your citizenship says, you're still going to be who you are because of your roots, you know, your family, your grandparents, great-grandparents, all of them, you know. So, yeah, you shouldn't be ashamed of what language you speak or where you're from, or, you know, all those things. Like people who are from the villages, they shouldn't be ashamed that they're from a village, because that's where you're, you know, that's where home is. Home is where the heart is, you know. And yeah, it's been a pleasure having him here. It's been great. It's been amazing, you know. Thanks for us. For us, it's also. You're just saying. No, I think we both learned, isn't it? I think we both learned different how he lives. You know, how we got. For Joe, you know, he was born and brought up in Shillong, whereas we're born and brought up in England, and it's really remarkable how we can see how his life is over there. We can compare it, and then we, you know, you feel connected. Di aku apa nong ba, lalu bang kajing siam jangan awan seniam, long hang ni hayi kamtam, kawai bang siam kalau bang ngamsu per kendia ngamsu nong ban su per bang di unong wei te, lalu bang asal lalu kami ni kong hi ngasu bagi kini long hi mungkin kajing per kendia tu ngabang nadi ngetri kami mungkin kajing su per kendia tu, tota kawai ka nuksa kami kasih kan ngalong kawai kalong bang ini ben dong kiba surat kan apa long kata kaji kai yang wan sedih ngas utur kan kaji surat di sakawai ru kadi kakitin na jong dengan apa ngapet mentari kibri sesuatu ngapet boro khatam menta bami social media kami kes dam kan ya be ki lai pujat kam biria ini kita ya wan kan pareng ya kwale kan ini kita ini menurut pengawan sani ngas utur kan lu kaji kordor kan kasih kan kanu kaji koridor abang ya kendu para kasih sani kamtam ni kaji dan ki perlok jangi kimi Simon ru bangi le kendu kanu kaji kementing yo kendu lam waktu kan tinga sutu ka kada ani kadong ka pair sisa kata ka kaji long kan ni dan kam kan kawai bangi sus harong ya khti ma jong gen di sa kawai kalian ru ko panong ka tingteng long India kendu kumtu long yeli kendu para kasih kumtu ru long ya ngibur sin hi ya kran be khtin kasih hi nimjua wan ya kran apa deng kidon ki para perlok ru ki bayam ya stu kasih ndai ting ting ikum klat de ni klat ba kidon lang maki kidon lang bat ngi ke ting ya koi be khtin kasih be hadu kata long ka gajing so long kata ki ya benut ki ngasutu ba bon ki kasih na sini ki ya benut hai culture jong nomor ba
nimyo syukin ketukala hi kumbalong asulong warki beri asulong pede kita nyabe pede kultur limi beri bososi kalau mata hi di kata kacing seneng ke pakongsan kalau bang ini ban sorong yang tina jong ban je tina jong ba kamtam ya kali ka kini nak kibuan mentah wakna kisuku maki kan kisuku kanu kaji koridor kan suka pen kurcu tak kata ya keren ka sim mai nga shiman ngatip ka sim mai baru kai ki bape ini video ru but nganget bagi babun ba ki bape ini video la kalong hangi hari jela jongi la ki badan kiwi kiri ru ki bakum mafiru nganget ki kin ya menjur ya kan ye ba kektian ketenrai ke kultur ke jongi ke de kespak ba bangi ngila panra syakeleng ke pertai debatnya insim kani kum kawai ke jing hikai ke bangi ngila ban pekhu ke jing long jim jongi ke bangi ngila ban smooth hu ya ke jing koridor jong kata kespak ke pau jong keri jai begleu jongi bangi udan ke boleh sibun se sisien te isai syam yang mo jo isai syam mo de filai position ni boro isai kendu saya ngilak balik biar sekali ke video ru wei bentep mo. Dah.